lan tanam mai wai wang meng ya boy au sin achau khamjing yam yang apai ok te ke kawanga moi malak taman kawang mikti siwa kawang minyong ampai taman hem loka hem number 190 Jesu Krista pummebu Hymn 467 Yung wan tau nang jing monang patau bu nameng kama taman moi lan jam sa yung yang lokal Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Wilanda Namai. Praise the Lord. Hallelujah. Chinda Gresama Asia Wangsimpa Angbu Damanpai Gebishem Reren Yomba Woyanga Jimadabu Kawang Kadalan Awangna Dauba Yen Hipak Amai China Moilana Kawang de Menyong Paha Wai Wang Yonga Yimaibu Damangia Painang Hayanga Kanpima Kadok Lembu Dauba Ngaulan Jaya Painang Yelakpa Judai Mongsanga Ngopu Lan Hayanga Gebishem Members Lan Kemching the Pay Yok Pulan Chingno Toman Moilana Yopuma Omasa Hatau Iatamna. Then Gebishem Pumainok China Yonga Moiman Pay Buni a Yong Bu Changonang Hangnay Kama Taman Pay Kata 299 Kristama Ajauba Baptism Yayanga Taman Pay Payangonang Ayanga Oba Kawangauda Leilake Kawangauma Bible Manyanbua Anu Kata Chanoi Oba Monglipa Pailake Ichingna Wangdang Ma Mongmai Ayong Bungolak sa inang. Tenyi Wangdang Chingmo Mongmai Ayong Bungonang Bumainok Tumano Mongmai Tauba Krista Mongmai Mo Ayong Puma Moilan Maidam Ya Bukaya Hadawa Nangchina Achina Moiman Ayong Buna Menglaksa Mongam Ayong Bupai Agam Dangoya Nana Sotkaisa Hadaw Iadamnang. Yelakpa on behalf of Church Tumanpai Baptism Ya Apaibu Numan Asayda welcome the Mengnang Hayanga. A big congratulations as you embark this new spiritual journey. Pumainok soching manma numanda mongmay pona ya pungao ilakpa iadamnang. Sa dumana taidam chapay machasa jona daiba kawang mabu sepsi wong anganyua tumanpay tui kung wanga yoplak china former deacon Bajay Nawang sa ida hibak ebadamnang. Hallelujah, praise the Lord. O atapa kawang yungan pa jiso. Nang laingau Bible me it sembu kia tani sabat ni. Teman toloi mai bunyi nang muheman tam bunyi. Nang KBCM members lan ayin hipak amai fai. Hatau nang kamching me sepachama tambu china. Atapa kawang jiso nang tamiyong fapwe. Hayang nang min mekti siwa tampoe. O wang tanga chau pau pa kawang chiso lendepu han mong ma tuman phai KBCM members lan ayin hipak toi sau tang ma nang alam woya moheman tamyang ki opa chiso nang tamiyong pha poe hayang ayungwan pa chiso nang min mekti siwa tampoe. O wang tanga chau pau pa kawang hatau khatung ni ma ching ni wante tuman ma yawang yungoi pu ye chau si pu hatau li li ngokama Yungan pa jiso jengmai lam dengan teman ayin hibak nang chau tampa wangangoi tampa hayang muheman tampa. O wang tanga chau pa pa kawang jiso teman pai jam sepu ni halan awin ausin tanapu natural calamities me waikai waklem pu me awin ausin judai mongsang pu pai hayang toloi mai yenang pa awin ausin judai mongsang ngonang jengmai lam dengan yungan pa jiso iman tanang sipsi pa iman tay tau yo puai. O wang tang chau pau pa kawang chiso ngoi kalak pa nia hipang ma hakia jam se yo pa kham lak sina se nang moheman kham ching ma omalak sina se iman teo nang ayin hipak tuisau yelak pa fa tam pha. O wang tang chau pau pa kawang chiso tani hatau katok wang phang mong ma cha cha pheo samai pu mong ma tai tam ayong cha hatau ma nam long nang pumainok doctrine kaya hangi pa nam long oya pai o yungan pa chiso hatau taitam amai china senang dami yong pha boy mani baptism yong mai ya so nang ta mi yong pha boy hayanga tani hatau nang khamching ma hangi pa nang yungan pa mu nam nolak china se kawang kata reverend pastor pa hayanga hatau ma sausan yu palan iman woyanga hangi pa taitam ayong nam nolak kai Hatau toi sau li namano Taiwan te yungan pa chiso nang achau ya angan wong kai lamwoi pa o wang thang achau pa kawang chiso tani hatau pa devotional congregation ma
Jambu teman moilana moheman tau yang yalak jinese. Ata pa kawang Nazareth Yesus Kristus min me yopwe upa nang mongai yo. Amen. Teman pai yopatambu paje de munyong panang ilak pa kawanga nang ayen doi show de moiman tamsi. Sa ilak pa teman pai topu hayanga takwalan chingna yopai kembu ma woilak chingna nyumba de hibak epatamna. Kawang ngau haduki enang, coba tau ya, awa kaya tailakai ia kaya watlak, hayang awa wang mana tailakai ia wang mana watlak. Kata lilia hangka yue kan mong mamong haka fado, hapo ning na yici kanga yici, hang cingna kawang mong mai saya pabu kanang, hadawa kawang ngau, temana nam no baibu, tobu ya bailak cina, sausan balande hibak. Hymn number 196. 196. Ada tobu kawang yak te fanafa teman pai sausan ba hulem uje ibe yoblak jenis dona. Yo pa, mui man ba wang dang ajau yin kawang nang katalante yen hibak mui man bu tang ma kadong yu wong bong tu shau ma chuan lak na siang yu ngen yu yang a semin lampi nang mabu nang mui man yang ki wang dang ajau yin kawang nang mui man bu pan yo bu cha nang jing se yin nok sa phong jong a yin yu lom ba lo ma nang si shau de ya bai de ki wang dang kawang nang iman de yelak pa nang mui man tam si yang a wang mui tam si okasang a tam si wang dang ajau yin kawang siang yu ngen yu sa ham yi ji hui lai me Pilik peng lik me, yan mok yan ha me,
nang ang jeng ka sau jeng na sin mo iman na ya apai degi wang dang ka bang nang iman ian iman bisa iman ka sau nang mo iman tamsi iman tambu yan mok yan ha nyai calon tamsi wang dang nga chau yin ka bang hadau siang yung inyu pilik wang lik yan mok yan na huilek life huyak life ha nang si sau da nang ang jing ka sau ma chuan na bai lang na nang a chao tam yang bau se wang dang ka bang bu moi man yu a chao tam pan na ba yu pui to la na se u ba nang mong ai yo amen Amen. Tosan balanda kawang amoy mansi. Yopo bay buki ayalak pa oyen na usin tani yopu yahunangge hadaw hibak ebnang nang mongchang ma tanap yoblak chine prayer agenda ya bay ngop bunamyang gama awang songda ya bay gay mahi imatonya takadenbu moya biyoy awang songda ya bay gay awa kawang ngau ilak ayang hadaw wanda yoyo so chingma nang chingne nyono noksa chingne hayang nang ya bible prayer agenda chingne yongbu oklak to china dam nang awang ngaw haki inang obe chiswe iman ngaw cha hayang iman de chane maye ngobu kada lana suihing pa wongpong na yichi obe oyen takya be taulan chingne wongpong Aksua ngobalan nyeglak cingna yici, hapoy anulan cingna tau bay. Kawang amuhi manlak, ada kawang ngau nang yado. Bay ngobulan cingna, wangwe ngobulan cingna, jisu I bay bu yici. Ayang boy, yawang yingwe be, takasanga ngobu, ada kadong nyu, may damlak cingna se I bay. Daga matanap ngau amay lai Matthew 9:35 mangobu kia mikmo balan may dambu chisu yapai balan kemna dambu chisu ngon balan may dambu chisu hayang alibu nohe yang ayene dambu chisu Krista adau chisu Krista menme nang ayen hayang nang takasangbu saya ya maya ayang hado Yesus Krista anang may damlang teman mengoya aniu yonglak adam ngoya yong buoklak God bless you takasangbu nolak aci mongsang mongmyang say kawang song dia bela yong buoklak kawang amoy mansi yes God bless you ating lak bufay nang yongnang because of your faith you shall be healed in Jesus name teman jam siup buy bagya Haleluya. Coba daba yongwan ba kawang. Kenapa daba mini kunda makawang nang dayo po nang acayba. Nang kadalan oyen taka sangbu pay. Mo hayang may ima wong yanang. Nang menme. Yesus Krista menme. Wang dang kawang nang de. Ating lakpo ayong pay. Yong debu. Sa daba mini kunda ma. Wang dang kawang nang yong ngobulan de. Yesus Krista menme chondo. Be healed in Jesus' name. Jesus may them ha. Jesus may them do. Jesus may chow them do. Tak say that do. Mondak tai do. Yapai bu may do. Mingmo bu may do. Naban bu may do. Jesus may do. Hayang yahatak may do. Hayang kan mong sang bu. Hangin mo yapai hado. Say that do. Hayang tak abong yudaw bu. Hado takaw nang may damsi. Hayang chinso bu dang mo. Wangdang kawang nang chinbo dang pa. Nang libu lano yang yine dam yang ge dau jeng na hadau Yesus Krista wang dam kawang nang menyong boy hayang hadau Yesus men matumana yom nam tak balan jeng na hey oh doktor awong bong physician la dokwa tak balan jeng na se darap hadau matak balan ngonang mong sang bulan ngonang hayang tuman jeng na sa yan iba Yesus Krista nanga may dambu bangonang hayang ayen pa bu bangonang Tau kema wang dang kawang dang song dia abai boy
Ada mga usin lain nyanyang apa yang ngonang ge. Apa aha ya acau kawang menme. Tawa yak chone yo badam nang. Jesus Christ menme takaten bo asai cawa dam do. Mai dam do. Hayang hangi wong bong tu so chingna sangyang bong ko bubai. Nang the prayer agenda ya bai ngoya bai. Jesus Christ menme tawa ada nangai oklak pa. Angan wong wang dang kawang nang apado se. Nang menme yak chone yo badam nang. Yong ngobu katalan dang makawang nang sausan bau do yak wong badam nang. Iman kong kimbum lepe budi yak chone yo. Ayang bawang dang kawang nang yaha kawang. Nazareth Jesus Christ menme say dang mai bu pado. Mai dam lak wong pado. Hallelujah. Nang minyong boy. Nang chin bau dam budang minyong bu fanang. Dakaden mai dam budang minyong fa boy. Hayang hanggi ya dai bu jenis minyong fa boy. Nazareth Jesus Christ fan fa yup nang. Tolong soba nang mong yeo. Amen. Amen. Tobu hayang takpalan china yoba dambu hayang namno dambu nyomba woyang sausan balan saydan munyong panang kawang yelak pa moy manchi. Sao yelak pa baptism ya bulanda namno lak china nyomba damu hipak epatam nang. Teman phai, pumenok ni idma ngok bu kia, nau silan, baptism hadwok nap ya yang ke, hayang yongwan ba mo tanap teman phai cam se halak. Yo bu kembu Bible study kong kembu so nabu, iman phai nam nolak kong kembu so yang apa inang. Tanap anyo iman jina tu mana jam se yo bu bakca ya adam lak. Hayang yo bu ya aime. Imana Baptist Membership Commitment Pledge hadau ya nadam lang. Kebisye ma bapti dambuwa alau ba myang bu wang lam de myang lak jing ne anu alau ba lam pin ne ma lak jing ne se bapti dambu yichi. Hayang boy nang bapti dambu officially nam no bua KBBB konyak Baptist pumenok pangcim pang me. Hayang kebisye hadau me. Hayang nang local church Baptist church me hadaw ma membership ya bu oklak jing na hai Baptist minister Baptist pumanok soching kaya nam noyang hadaw tuiling bungonang taw kay ma New Balano Baptist ngonang pumanok teman Baptist soching ngonang hayang hadaw mahayam lan pangaya lam mangai bu denominations ano lama bu teaching miang bu wang lam ma pangangai bu chin me chong wande iman jelak ba lam yepian lak chene hayang Christian cham kai se tai bu ki yita lak chene iman da nyau layang ngonang hayang ba daw nyau bu wang bu yichi tanapa Krista bu menok si some iman promise na miang lak iman yin le cheng chi bu ya lak hayang daw ki mong chong ngolak jing nese sa iman phai jing chipu ya lak jing nese tawa hado hebak yana teman phai dikon lan anio pastor lan noman tau duwen lak jing setong nang iman jing na yop we bak halak hayang atana baptism ya bu noman 299 ngonang noman soching me yong lak jing setong nang please stand. Hadaw ma nyan ngok buke es it is nyan dat e dalap pod konyak and English taw awang na heading ngok bu hadaw inang number 1
2, 3, 4 hadawa nomana jam se I dalak. Konyak baptis pumenok Mondown KBCM. Baptis member ne ngolak janbu. Baptis membership commitment pledge. Apa aha hayanga yaha acau kawang menme. Yang me henge bapti yang bu kie number 1. Ading lakpu hai fan fabu me. Read the following. English version, faith and commitment. Read louder, okay? Number 2, jambong bu hai yak jong bu me. Support and stewardship. Yaha ma chonglak hai saki ne menglak. Spiritual growth and witness. Ayen chin kim fan fa ngolak. English version, lifelong loyalty. Namana tahu deh. Sain yang ngonang nang menyan yang ngonang. Teman, pemenang members dan teman moilan yang ha. Kung kimbo yung ha, hayang bapti bulan naman sut kay, naman jeng nasiyo po ipagya adam lang. Sausan balan, iman dan na ngonang, hayang church congregation yung ngonang, hayam lan iman chan bukie, hayang Jisu Krista ya bapti bukie, kawang mongha bu hayam ne, hayang nganyi bu teman pumanok, hayang tenyi bu pumanok ngonang se, kawang yak tesimma teman jam sefan pa yupo ipagya, yopha. Hallelujah. Acaw ba, adak ba yung wan ba kawang. Nangamoy manadambo hayimlan iman 299. Nawaya naw silan sinasa menyong faboy. O wangdang kawang. Konyak baptis pumunok Mondown. Hadawa church. Nangamoy manadambo soching ngonang. Hayang hadaw soching me. Nanganoksa chalo na dambo yome. Hayim na imlan hangsin na chalo na dam kawang ng menyong boy. Nahalan iman kawang ng singa. Hayang anu nang dayo berkemabayangge. Hayang Christian now ya now si janamu bayangge. Hayang bertinya believers baptism. Ating laka baptibu yang me. Hadaw ya fanda pailak singa. Hatpa mong ya yang Bible study om yangge. Hayang Bible study om yang iman manap baptism ya soyangge. Danab hadawa nang acaw kimching me paye. Imane anyo yungwan ba mo hadawa halak ngonang. Hayang sa imane anyo Jisu Krista nang menma baptibu. Hadaw baptist church sa namnobu kie. Iman ayen chin kime. Konyak baptist pumunok pangchim pangme. Hayang hadawa KBCM
members amay na winchaya ngolak new ba ngau chaya kawang nang danya mali ngolak hadaw idigi daw kami iman au bio college hayang a university hayang a lam bu business pilot yang kaya ngo Taiwan de hayang a iman future jagi jagan ma downs and cities mengo daya bioi au bio lampian a daina dadam hayang boy kakshua chanyang bukie yanibak Jisu Krista nang metik yang mongchong ngolak hayang hadaw members lan tanap pumanok ma menyana yanang wangdang mo menyana yanang iman 299 kada jingna wangdang kawang nang minyong hayang nang men moheman tamayup nang tolana soba nang monga yew amen teman moilan iman pona yakpa kok yaha congratulations God bless you. Saataman bhai ilakpa kawang mukti siwatam lakchina KBCM Sunday School Ministry landa hibak epatamna. Moilan denap mai Wangsim Babu denap pu Jongba Reverend Nyomba Mawoibu Sausan Balan Sausan Yulan ane Sunday School Superintendent Mawoibu Sunday School Teachers Lan ane Jambu Kristan Amailan denap teman fai tawa VPS ni mong masing ayapu Sunday School Student Lan min ma tamhan lak jingne yong ngonang station nga ngoyanggi Deep Bible Adventures Sticky Bible and Imagination Craft and Play, Games and Play, and a local buhipak o ngayangki. Hado station nga kaya yoyoy lama kawang pungaw singaya. Awang ni Day 1 ma team, Mongham Ali, Seed of Hope, Matthew 13, 31, 33, ni Day 2 ma team, Ating Lakpu Ali, Seed of Faith, Matthew 17, 20, Cheng Masingaya. Hataw team ni masinga yapua kawang yoyoy lam mapabu hingho delen yong maya John lak pongpong se sing ane Sunday School nahalan hangga kata amay nengo jonglak kata de jamlak ating mangawlak o singaya noksa mamong hampu ali nahajane jonglak pongpong ane aku ngamong hampu hay ating lakpu naha amay jane jonglak se singaya Hato VPS kaya Sunday School nahalan teman yong maya lepu ayong facing yayangki. Tau kay pumainok hay master lante yo peto pua okpu nameng ma VPS wangchay sa yalak chingne yo peto nang. Sunday School nahalan pumainok soching Sunday School master land volunteer ane media hay sound team do moilan de minyong fanang. KBCM kawang KBCM de moiman fa. Pusher, thank you.
phê tay mà lâm nhiều ya đâu ý ya mà tay nhiều ba ý đâu tay ya yam lo ha đâu ni ha ở chi ý ni ha đâu hong li mong mai ý phát tăng mơ bay ya nóc thế yi chỉ số ý ha đâu khi ở bao năm đâu chân đời nắng phơi ngô la ni ha anyam isa hango ha bội yom ba nok te ya yi nok pu mong mai i hon lo ma bu na ha cha đâu bu ki i ni ha đâu hong li mong mai i phok tang ma ba ya nok te yi chỉ số ý ha đâu khi ở bao năm đâu chân đời nắng phơi ngô la sa ha ne chi ya boy chỉ số đâu ya ma bay la ia kana a phơi ngô na đâu i chính ni a i ni ha đâu hong li mong mai i phát tăng mà bay ya nok te yi chỉ số ý ha đâu khi ở bao năm đâu chân đời nắng phơi ngô la i ni ha đâu hong li mong mai i phát tăng mà bay ya nok te yi chỉ số ý ha đâu khi ở bao năm đâu chân đời nắng phơi ngô la Kawang magtisiwa tambu Sunday School Nahalanda akungman ma mungmay puna yanang ilagba kawang Gebishem Sunday School Ministry da moyman sadaman pay kawang ngau hayang tauba achaw mo namno lakchina kemdungoy nyomba hipak yalakchina sa ida hipak eptamna
Oyan Ocean, Toba Achao Kim Ching Yama. Baidigi, Gebishim members, Anio Yingamoyong Sobulan, Subulan, Numan Moilan, Mumaya, Ponianang, Tanap, Taman Fay, Kawangao, Tamahan Hubua, Awangba John, Afong Ali Aling Tu Hepan, Mabu. 1 John chapter 4, verses 9 and 10. Hato epke 1 John chapter 4 verse 9 and 10. Taman cham iha. Kem yi ko mo nang bu? Lifa 334. First John chapter 4 verse hayang 10. Ep sobo na miyang kama teman cham se iha 1 2 go. Kawang halom kaya teman ayen ngolak jingne. Kawang I kadok nyuda son. Taume teman de kawang kanbu ata de ngai. Teman kawang de kanbu yici. Hapoi iya hi teman de kan. Hayang teman anu jingne yanyi tampane iya yoi ha son. Taume kan taipu ngonang. Yop kening. Acaw ba da ba yongan ba kawang. Nang ngau tamahan Taiwan da nang sausan ba yin nang mong buki chuan pa su pui tolana su pa nang mong ai yo. Amen. Hadama ya fanyanga kawang akan bu the love of God. Hadau ching aching atam hanu nang yongan ba mo ha saume. The love of God, kawang akan bu. Hay nyai ba yici, hayang buat hay wan ba. Not cheap grace. Hay nyai bu, yayang yisi gama sipsi yici. Hayang boy hay wan bu ba sipsi. Hayang yayang, hadau jang ihunang. Kawang akan bu. Hayang hadaw kawang akan bu sacrificial. Sacrificial si bunamiyang kama lan sa panafa akan bu. One and only Son, Jesus Christ. Hayang bu hadaw u palak. Hadaw ba yafan ma kan bu. Hayang it is holy as well. Panna kanbu sa yici hayang boy teman de kanbu hayang hado sacrificial tuiso acau tuiso hayang hado kaya teman de ya abai bu hado yanyi bu sipsi hayang hado sipsi not the cheap grace but costly grace hado ngonang tau kama German philosopher German theologian Dietrich Bonhoeffer, a warne myangbu, ilai mangubu hagang onang. Cheap grace ahangid ibusi, hay yuanbu, sipsi ahangisi, grace without discipleship. Sipsi yaklak, sipsi bu ngonang, sipsi mebaptinang, sipsi bu yanyibu taulak. Haka ba sipsia hadaw ki nyai samme hay yuan be yabu hangne iya jisu pin na ba yimyang hu. He or she does not want to be the follower of Jesus Christ. He or she does not want to walk in the path of Jesus. Hayang boy hadaw sipsi jajang jabu kai hayang hado jajang jabu phai nyai ma tau bu hayang hado phai nyai tau ba lam
without discipleship. Jisu pin na yamyang ngobu. Hadaw jing na kandeng ya siyang gi. Grace without the cross. Grace without the cross. Jaja madaman bay soko winyu as read past the woman ne. Krista tangbem pangme. I shibu panang o Krista tangbem pangme. So and so sa topic ya bay ngao nang. It means the cross and its significance. Hayang hadaw tangbem not a cheap cross. It's a costly affair. Yung paywan bu. Hayang boy without cross, without burden, hadaw tangbem yabay be sipsi yahu bulan hadaw jingna kandeng ya siyang gi. Anyo grace without Jesus Christ. No. May hingo mo namiyang gamaa. Jisu Krista mapaptiye teman kiye pumenok jana member namiyang yengo ya byoy. Jagi yengo ya byoy. Kawang sipsiya universal. Hayang hadaw universal sipsiya. Kongkem bu government yang nanga yanyi bu tau sasa. Hadaw kibu teaching hayang hadaw kibu theological concept. O idea. Hakibu de kandeng ya. Hayang hadawa yung pay nyay mayobu gospel or salvation. Keep grace hadaw nginang. Number jama, God's love. Kawang akanbu. Hadaw hangi ba? Tawaya bay hadawa paywan bu kanbu ngonang. Hayang hadaw paywan bu kanbu. Hadaw gaya teman malong bu. Teman iwang yungwe bu. Hadaw kongkem bu ngi yawnang. Hayang hadaw kanbu paywan bu jingne. I halom yanyiba Jisu Krista nang hayang jingne yang ge. Tau ke ma pay yuan bu kan bu yichi. Hayang boy halom ba pa bu paywan bu yo ma paywan bu. Yo nga paywan bu. Hayang hadawa jajang ja sipsi. Hayang boy yo nga iduan bu paywan bu. Yo nga paywan bu pay hadaw lenyang ge. Hayang hadaw kan bu kawang kan bu. Hadaw kaya nang hayang hadaw Yawang yungwe bu, hadaw ngi yawnang. Yok isang bu, ngi yawnang. Hayang anu mongok bu, hadaw reveal namyang nang. Hang na hadaw kan bu, hang iba paywan bu pay Jisu Krista pay, iya wangay ngiya. Hayang hadaw wangay paywanda, nang mongchang da taw wangay paywanda, ninok ta hadaw wangay paywanda, nang ngobu ganda taw wangay paywanda hadaw maa kong kimbu taki marks mango bukay hayang hadaw anu yisulak hadaw yemela hadaw nang imbong yinang bu nang failures hadaw maa daw bukay hadaw ngina dambu hayang boy katalana Jisu Krista da atinglak hayang isip siya, hayang bo tau nyuya jauh nang. Ngine yadamhu, anu ngiya bo wongbong aci buki hang na sip siba wangman ngok bude setay nang. Hayang bo itu mana ating hadaw kia yelak. False trend. Teman yingin do odabu. Kada mong jango nang. Hayang bo yongwan ba kawang yung paywan bu, kan bu. Hadaw kawang kan bu. Obe. Teman pumainok te, teman konyak kadok te, payabe. Tawai, tawa. Lama-lama teman oda mai ngok bu. Jo si jinang. Anu semai si jira galak sa ating laknang. Hayang mabu may ngok nang. Humble, humility, in the nyai bu. Hang ne. Hadaw kawang kan bu nang de inang.
nanga katok mak hengonang. Hadaw tapla hengonang. Tahu jeng na nang odalakan. Yanang se kawang akan bu. Mailak aja. Tahu yung kan nang bu. So sama yici. Yang boy, hadaw kawang akan bu. Ujama nang de lay. Nanga o yadalak na ngay boyang. Nanga kamak na hingo nang giyo. Nanga kadok na hingo nang giyo. Nang nying da law he nang lakyang mo. No. Hadaw inang. Hayang hadaw kawang akan bu. Hadaw kaya. Isaiah afong vok aling nga mango buke. Woe is me, for I am undone. Ay tawalan dege. Unyugay. Tawas hobe. Amamay bu hangyo yanang. Anying da oklak hangyo yanang buyang. Surrender. Hadaw kawang akan bu eh. Hadaw kibu. Yafan teman nang da ya apay nang. But I wonder, how many of us have weird mask on our face? COVID wonder, sida bangbu, chu bangbu. No, hadaw yan mabu ya angi. Tanyi tuman o, kadala na yung ilak na, pumainok o yising lak na, ani o kawang o yising laki eh, mabu sida bangbu. Hayang boy, hadaw kawang akan bu. Tanyi, temandang de, halom Yesus Kristus pabo hadaw paywan paybu a. Jasin de mask, sida pangangoya biyoy. Kong gemungi nang. Teman lolakan jenang. Hayang boy, the good news is, I see you, but I still love you. Tahu nang nginang gi, sida hangsin, jailay pangakem ya be, sida panglak hangsin ya boy, nginang gi, I know you and I see you, but I still love you. Hayang boy tahu nang dayalak pakan nang bu. Anu dekan bu ibu yici, hayang bu you as person, nang dekan nang bu, nang apian nang bu, nang apau nang bu, nang alolam nang bu, hayang boy, tahu nginang gi hayangan nang de yalak pa kan nang gi, sibu tahu, kawang akan bu kaya, hadaulan ngai dam nang, hayang ba hadaulan o yenang bu kia, kawang sipsia kakwang may ngonang bu se. Nah, hadaw ki bua, pay nyai, yanyi bu ya fana, pay nyai, sipsima, taulak sibu, namyang nang, hegi bu, yanang lak jing na, hegi bu pumanong na yamyang lak jing na, hegi bu Christian na yamyang lak jing na, kanding ya, sibu taw nginang, ni sibu ama, God's love breaks our pride. Hamiu iyang gi. Hadaw kawang akan bu maa. Teman oda mai bu. Hadaw maa na damnang. Hang hibat tang bem. Hadaw atumana inanyaylak pa tang bem. At Calvary, Yesus Kristus kawang aha. Hadaw takyang gi. Hayang tang bem epa tu yang gi. Hadaw ki lilak tanuhay winjay bu. Hang jing ne kawang mission. Ada ngay damlak jing ne. Hayang sacrificial love nang hayang ataw jing ne. Kan bu jing ne. And because he is holy. Hayang hadaw holy Lamb of God. Nang hayang ataw. Liha sibu nanlay na libu dang bem. Ayo nga inanyay bunyoy. And we got to carry this cross as well.
Nanga tau hayang tau Jesus Christ ya pun miangama. Paptia publicly, now I belong to Christ. So you proclaim this to the world and to the church. Hamaa hadau tangbem, cross hadau humility, hadau nang mangolang nangai nang. Kawang akan bua hadau pride break na miang nang. Tau jeng ne hadau tu mana singlang. Lim subama God's love kawang akan bu removes our fear. Kawang akan bu tuman nyambu ya aday nang. Fear of rejection. Tamana hadaw kan mo, yamay se, yaok se, wongpong yanang se, winlak te nyambu ngonang. Competitive exam nyanlak ching no, nyambu ataw kan ngonang. Hayang lama-lama bu interview tu dialog ching no, taman hadaw kan menyamnang. Hayang overall taman life ma, kadalana winbama, hadaw ki taman nyambu ngonang. Hayang ating-ting me, nangawin nang. Ating-ting me, nang da out na may ang adam nang. Nang da at adam nang. Nang ataw nang. Time to time, you experience that. Noksaba manuhoy. Looks like some favoritism going on. Among the siblings nohoy, new balana, kano nokching tamwanda. Yisima hingin pawanda, kan bua caki jitam yahan bukit bu, nahalan nangin ok. Workplace me, ko staff lan pay cham sa tuling so san wanda, caki yelay be, nang da reject na miyang bukit Hayang a colony me, society me, hakibu feelings. Friend circle me, hadaw kibu ngay nang. Kaadalan miyang bujing ne, hayang a kaadalan alawlan iman weakness kaya, we are being victimized. Iman hangiling hadawa sunang jasi ibu yichi, hayang boy, they are also sinners. Hayang boy, Deuteronomy 31 verse 8 and Hebrew 13 verse 5 may bua. I will never leave you. Kawang achan bua. Tawaling yang bu ayenja. Tawanang yitaulak. Tawanang yivenlak. So you are safe in the hands of God. Tawkama. Hadaw kanbu yongwan ba kawang mabu kanbu God's love. Hadaw kaya teman nyambu ya ada yang kadong you nang avenok but I will not leave you. That's God's love. And when he says he loves you, he embraces with your feebleness, infirmity. Tak hadin bay, mong sang mong meng bay, yok isang bu bay, yawang yungoy bu bay, hayang boy nang oh Jisu, no, ating laka isong de, nang hadaw sipsi, God's grace, hayang hadaw costly grace, may understand na miyang yang nang hadaw, chak ya bu na miyang gama, kawang Ibu hadaw, I will never leave you. Hayang John 14:19 ma, because I live, you shall live also. So ayan mango bujing na, nango anyo ayan ma ngola. Hayang 2 Corinthians afong panmanyi aliang tu ma, my grace is sufficient for you. Asipsi nang jing na wangangonang. How many nights have you trembled at your witness? Nang yawang yang wibu, nang yok isang budang na.
ya hang sin tu lo ye mai ba nang sang ngoi nye bak hang sin nan ne nyam bu phai ngau ge ini Yesus Kristus kawang e halomba nang hayang a jing ne suan bu fan fa bu hadau Yesus Kristus nang hayang a tawe mai ya singa ya bu ne yang ma nyam lak hango yina e sipsi wang manang onang sina hayang a yêu ayen ma liya boy yang a ye wang dang da ong de nangu liya boy anu yang a ye wang dang da ong la hado assurance akim ne hang hiba to mana pai yuan bu ya ye pai yuan bu sipsi jeep grace yang ge hadawa forgiveness without repentance. Hangwa jija, kawang sipsi wang ngonang bu. Tau kema nang jua anu chan lak wong pong na yichi. Nang anu mabu mong lip lak yichi. Pongai ngambu tau lak na yichi. Ku lai bu tau ngok lak na yichi. Yisi gama a, pa sabu lak lak na yichi. Chok ngabu ang lak na yichi. Nang jeng ne. Yanyi bu daulak jengne Calvary dang pe ma khong kam bu ling dibu nang nga ngo bu ki ngo do hayang bu yanyi bu dawai ja no hada wa tuman hagi nyau bu de hayang bu hagi nyau bu ma ngai nang yo hayang hagi ibu yop nok to yong dai hu nang yo na silana heki e yobu kumbu nyui ma omu nang yo tau jing ne hadau gi yichi cheap grace forgiveness without repentance hadau di ibu and you love without holiness kanbu hayang boy nanga kawang ya yang papti yang baik yichi be nyungo wang lam hangu yi chei lei be nu sakamu he yelak ba ngo bu hayang boy ka wang kan bu ngo nang cha si ba da wa yo nga phai nyai ka wang sip sia yo nga phai nyai na me nga dam nang ka wang sip sia phai nyai ni chi bu de ia cham loi phai wan i halom Jesu Christa pha bu de hayang teman jing o phai nyai na yin ji yak wong bong costly grace. Grace that cost the blood of Christ. No. Hado grace, sipsi. Taulak jingne, hado sipsi jingne. Hangi pabusi. The blood of Christ pabu kay. Jesu Christa ii. And this costly grace calls you to die to self. Nang ning de pimaya. Nanganang be may do. Deny yourself. Take up the cross and follow me. Hado ibong onang. Hay nyay lam nyu de yinyek. Grace that demands obedience. See? Kawang ngao. Hado ying do. Hayang winchay do. Yan yibu daw yang bu. Hayang ababti yang bu kada. Hayang awang da onglak kada. Hado kawang ngao. Yichay bu tay do. Disobedience na miyang ngu bu tay do. Haga yichi. Hayang bu kawang win chay lak pong. Kawang ngao ya lak pong. Daw jing ne. Tanyi daw me. O mungu bu. Especially baptism ya bu. Alalan. Christian discipline. Hangiba pu may nok wang lam. Chun bu ngoy abe. Hadaw ma kaksu ngo lak pong. Hayang kaksu yung kembo na miyang gamaa. Pumay nok ano discipline ya bu ngonang. May lak aja. We don't compromise sin as a church. Daw kay mapaupian ng ay bu na miyang gamaa. Minat bu ngolak.
min bung ola. Hui jabu ekun hoi. Nah. Haga yi jijayo. And we don't do that. And you may find some churches like that. But we don't teach that. Hayang adamana hadaw ki ekonyo bu yichi. Hayang boy Christian nang yanyibu taubu ayen jaa nang nyungo wanglama sagi bhage. And your testimony will testify to the world that you belong to Christ. And you and your life shall be a sermon for the people to read and fall in love with Jesus because of the sermon that you preach through your life. Hayang akawang akanbu, God's love, say one day. Tell your friends, tell yourself that we are not talking about cheap grace, but costly grace. Jesus Krista nang hayang aching na ipabu. Hayang hadawa tani nang hayang ataw surrender na miyanga hadaw sipsi yadaw sa inang. Even for us, it is costly because you have to surrender. Because you have to give up many things. Jajang hayang boy, it's not easy. It's free, of course, but it's not easy. It's costly affair. Manibu, all life na yichi, put on the new self in Christ. Kawangau chaibo asede muhiman. Sa domana yongwan ba mo habu hibak ngola. Domana hadaw yongwan ba mo halak Lord's Supper. Hayanga hadaw habu akyang niwa remembrance. Do this in remembrance of me. Jisua tau take tau lak chingna no mana tau ba yongwan ba mo chondo sibu. Hadaw miktakpe. Ni sibu ama proclamation. Nanga Jesus Krista libu hayang yebu hadaw proclamation pungao amay tamahan lak until Jesus comes back. Jesus Krista manyu sa hadaw Jesus Krista pungao amay tamahan lak chingna taw yongwan ba mo hanang. Communion limsu ba miktakpia fellowship with Christ. Jesus Krista bay sebasabu and with one another. Pumanok members lan ba anu cha na myang tau jing na hado lepu amay bhai tamana yongwan ba mo halak bread hangi ba ango hadawa symbol of Christ's body broken for you and me. Hayang cup the wine symbol of Christ's blood shed for the remission of sins. Jesus Krista nang hayang atau tuman umbu anu jingna saibu hadaw tay dawlak jingna tauba chonbu symbol lepu amebe taw yongwan ba mo halak ngonang. Hayang awian ocean pumanok mo bu men ada men vinyang ngo yabe hadaw excommunicated members lan na hadaw yongwan ba mo Lord's Supper habu yoglak namandang da pha baya biyo namana taya. Anu baptism manya bu, awian baptism manya, hadaulan o tau yongwan bamo habu yokla. Kon baptize kuranai, the Lord's Supper. Itu gen na turibi, aro nam out kurina, church disciplinary ground de thagi se ko lebi, ek par gane apni itu turibun na parebo. Hadaw ngau chai damnang. Sa sausan balan pailak china hibak.
teman pay Yongwan ba mo sausan balan sausan yulan do bulan nam noa noman yak ta pong dam gelap wan ya apai wanda noman yak macun ngoke an ya apai wanda noman yak macun ngoke kong kebu pa so yang pai matomana jam se ha ying ha se I wanda nak si tomana jam se nam no halak sine se do tamnang obe iman haya bai jisua anya moi mana dam hadau kui bai hayanga belanda pawai ya do hadawa apem tau heme ie wanja ya moi manfa hayanga hadau iman da pawai noman esaya hadau mabu yingdo hang jingna hadau jing jipu ai maabu amyang lan anu win oklak jingna sokka wenang ta teman fei hadau yongwan bamo kau epatam lak sinda hebak epna Yongwan ba Jisu Krista ide lo lam tambu akembaya Jisu ibilan kau menyik hayanga anya hayanga kuyang hadau abem noman jingna pai kuibu nomana hadau hayanga dau dai do đâu bà an chào đâm mà giúp lắc trên này tầm ăn vậy và chơi đi con long trình đấy ya sanyali achau hanga yen khawang upa denyi toma ausin bu nang pu mai nok kadalan kadong nyu de nang mai pai khui bu ki đâu ba khui tambu de lepu ayong chana denyi toma an toma na ha ying atai ning đâu ba an ha ying bu kai takadin chau dam lak ching na hayang pum tang dam nang ya ha chau angan kai wang ang ngoi bu ya ha chau tuman phai lak ching na do ba an ha atai ning do ba an me yuang yang ngoi bu ngo ma nang chau dam pha se chi su min me do ba an ha ying atai be chau dam chi su min myu poi do la na sei uba nang mong ye amen đâu phải mà ie wan chaya moi manfa hayanga hadau iman da phawi noman ese hadau mabu yingdo hang jingna hadau jing jipu ai mabu amyang win oklak jingna sokko win bu ngonang sai hadau ba lepu amai vai to mana yinglak ngonang hadau bu wingti chau tam lak jingna se teman pai di kon boloi de yup lak jingna stong Yopa, haleluya, wang tang acau ba kawang, nang amohe mana tambu hataba hipak amai jingne, awang na nang teminyong bu pa bue, katong yu katalan tuman anu jingne se,
Karfari tang pe ngoye nang iyin bu hato lepu ayong pai sa wong ti to mane juna pai dan yewang yongoi bu ye jiao yi she bu ba nang ai jiao dan pa hato wong ti ying bu ga ye to man tak hai din kawang nang ai mai dan pa judai mong sang bu mong to le mai dan pa hato wong ti kawang nang jiao dan pa se Yesus Kristus tamin yu pe u ba nang mong ai yo Amen. Baik. Hymn number 192. 192. Nang Ayan an Dambuki. Hymn number 374.
270 Kanbu Kaya No Intam. Hymn number 183. 183. Nanganyakpu ngawang jaya. Amen.
Hymn number 191. 191. Angan Monang. I see. An mando bulan ngom ma yak bong ge. An mando bungoya yak bong ge. Bubung di mando bungoya. Bubung di mando bungo ma yak bong ge. Untuk usah berjak nama. Ta sang balat sonak jenis dong nam.
ngồi lan mình ngồi hạ kawang si sema to ba yongwan ba mo ma mai tam ya ok lak na tam tuman ning nei mo kuma chau dam ba se self examine nam yang mong ma ta tuman cham se to ba yongwan ba mo an hayang bu wong ti yan ba chi su krista te da ha ha hayang ajing ha ide men yong pa chau ba da ba yongwan ba kawang ado wung ti hangi ba nang i hayang an hangi ba nang mai de lep ado ga nang khadalan nang te do nam no bu do ga ya hama jelap umai na meang atambu hayang chi su krista nang ni semanyu manyu se du mana nang punga mai taman lakma mai dam ya nang se nang minyong fan fa yu poi tolana so ba nang mongai ya amen ta domana closing hymn number 485 domana hem lungdet 485 485 episode maduman chamayo Bye.
Yom nok yan yang pema, nam no bay bukia, teman bay bumenok nam no balan, kaya, laka anio tau wan nam no ye lak jenis tau China dam na. Teman jam saya yup way bakya solak, tani kadok lembu, koloni nyilim mengai bu jingna, koloni kadalan involved yang ngonang, hayang maya pau jabu, mak jabu semelampe teman yom nok yan yang hayang bong dolang nengai nang. Tapi kalau teman sport mengohak sebulan, hayang bah ada yup nok cimbu baptism tay mengoh bu jingna se, teman atau macam tay nang, hayang bu si yong bu jinga, atu hau bu nyui me koloni lana atau mengoh nang. Tapi kalau ada tu show jingna teman tay dau ha, hayang ada hat mong me teman lengan dalak tu show, jingna kawang da fan falak, aniu tini ni it mengoh bu ke menyi baptism ya tini yongwan ba mo habu. Hadau daidam yong mai so dam bu jene se hayang hadau ma nang hayang adau mai dam ya ok bu jene kawang da minyong fa jam si yup bu bak ya so haleluya chao ba ta ba yongwan ba kawang nang de yup pai bu ke hadau ba kebishim baptism daidam yong mai ya so dam bu jene minyong fa boy ayang naya nausilan imanda wang mana nyawalaya yob kim yang ayang imanda tini yongwan ba mo u yeng dambu hado kandeng woi se ayang bumeno kadalan jam se maidam ya okpu hado daidam ayong jingna kawang nang da menyong bu fa boy ayang nang kim jing yam yebai okpu koloni ambukan nyuime kadok leme landslide namyang Maslight na miyang buma, maya pauca sangapong nokpong miyang ngonanggi. Oh, wangdang kawang. Nanga hadaw pong liyuba, nanga hadaw kadok tangaw do, hayang hadaw ba kadok nanga tikpa. Hayang oyen ocean sangapong ngo, kawang nanga lana dampa, nanga dulo maya dampa. Hayang anya ine, nang kimting yam mayabay okpa, takasanga oyen nok mangonanggi. Yang iba Yesus Kristus nang imanda mai dam lak ba angan wong faro Yesus men mai dam do hayang ngani bu nang kemjing yam bai oklak jingne nang iman ni se gem na dam ba ni se yong na dam ba ni sa ha yeng ye na dam ba dawai muli ha lak jingne mong sang mong myang bu bai himada Delhi Bombay ngoi se hayang beyond Nagaland hayang India dayang ngo bulan awen ocean ngo nang ge nang iman do kawang nang may damlak angan wong fado hayang nang kimching da hado nyuching da ni se ong ye tani dumana habu ke yongwan ba mo yongwan ba kawang nang kadalan bai chamsa hau nang tau kam moy landa ayen chin bo dam yang dawai treatment jing ne kem yong bulano mai pumanok landang da anong ye na dam ba hayang ado ba ni chila down mo bulano takasang ngo bulano kawang nang atulu mai dam ngai ni bo hanyu nyu ngat se bechim oklak sine hebak amai nang moi mandam base tanapu daidam ya abai bu so dam bu jene se menyong fa yum nang dalan na so bana mo ngai yeo amen Oh